Znači, profesorice, podržavate hrvatski nogomet, hrvatska vina, hrvatske kapute, dizajnere, sve pokrivate. Mislim da, evo u Splitu, tema je sljedeća, pretpostavljam, moda. Mislim da je Split nekako i posebno Dalmacija osviješten u tom smislu. Rijetko da ćete sresti jednu ženu da nije uređena. Mislim, toga nema. A na Pravnom fakultetu, budući da evo, tu sam svaki dan mogu komentirati, to je prava modna revija. S jedne strane, ne mora to biti ništa ni skupo, ne mora biti niti, jel tako, nešto što ćete platiti previše, ali to je pitanje stila. Ono što volim, kad već kupujem, naravno kupujete sve što volite, ali promoviram često puta hrvatske dizajnere, prvenstveno Anovi, Ivanu Glavaš, onda Leu Ilić, Isabela Ilić. Znači, to su nekakva imena cura mladih poduzetnica koje kad vidite da se bore, da idu naprijed, da rade, mislim, ne možete drugo nego ih podržati. Naravno, jel se? To je recimo nekakav klasični dio, a za vina, hrvatska vina, to je udruga Women on Wine, meni osobito draga, to su, evo, meni drage kolegice i prijateljice, ali kultura vina je poznavanje vina. O tome učite. Znači da znate i sorte, da znate podrijetlo i naravno da degustirate. Pri tom ne mislim pijete na način da ne možete proći kroz vrata, ne, degustacija podrazumijeva da prolijete iz čaše. Znači to je jako bitan dio i naravno kad eventualno degustirate 2-3 sorte da ne vozite. Zato lijepo imati Uber, Bolt, ne znam, neki taksi prema kući, ali sve su to hobiji. I mislim da život bez takvih nekakvih odmaka ne donosi bogatstvo. Naravno, tu je i obitelj, definitivno, koja vam je uvijek podrška, ali ti hobiji i male stvari, recimo, gdje većina muškaraca ići će na termin, na balu, mi ćemo ići na Women on Wine udrugu, imate druženje, imate nekakve svoje male gušte i tako, evo, od toga se sastoji život. Slažem se.